大家平安，Jawai tuchua kajamnaman na makatina na sudevat. Saka tuchua kajamnaman na uruja supui na kai na cemas imazai tua kajacawana na kai imazai tua sepatya sulajan imazai tua dosa purua karan patu dosa puru katu pitu karan. 箴言4章20节到27节。Tisu na kuwalak Kisah saringai aku kai Kiparaingi aku turu Maya ramavuravut tiamadu Paano itu saso pasavarungi Ayatwa atina Seman nyamaju anga Ki pagagawi tua nasi katua sulibatan Ki papolingavu tua su Siki nimeneman tua su Sivarungan ayatwa no namakuda aso vinarungan ki namakuda aso nasi mayangata a ivu toa inika nama pauli dakai maya uta a ivu toa lavsavsa a kai nuka takaran penas etano a semi ayaw maya para sora-soraman lengwa uanan a kinumnem tua uriso kipu sensenganen kina selungwa asu kinudan pas sasajau a nakuya-kuya sasu vaika pasa ayaw maya lihat saja tuan nangwa a jalan nuka Dadukuatsan Aichu kainua cemas Satu soal kajamdaman asini pupatarban tanutin Nak penas etan Saingkana sesat saja Ayaya pasemarau tanutin 诚实而不偏左右 Aichua na vinci Baichua katetsawana na kai Pasemalau tanutin Kipapolingavu tuasu siki nimeneman tuasu sivarungan ayatwa no namakuda asu vinarungan ki namakuda asu nasi ayaya pasemarau Kipapolingavi latinana penas etan latinana pena oridan tuaca sikipu sensengan saja kita saja tua mana nakuya-kuya mayanga ta sesat saja tuaichua nama tuchua nangwa saka aichua si pasmarau imaza tuaichua cawan noya 不是指智力上的聪明 masih pasmarau tua mana dapat layan tua tamararen latinana penas edan latinana pena uridan saja kipapolinga tua ta syevuan tua ta sikudan ta sesat saja tuaichua nakuya-kuya Mayangata venca ivu ayatwa nu venca ivu ten sesat saja ngatin tua mana penauridan anama pasaitan nata sikudan sakala tinana puringaringau aichua na vincik tua aichua katitsa wanan pasamaramau ivivu tanuten 将这般智慧铭刻谨记在心不要忘记好时常校正我们的生命瞄准器 Sinayaya tanutin tuchua kajaman-jaman Sa tuchua kajaman-jaman Asini pakin menjamutin 我曾为了什么而不诚实后来付上什么代价上帝如何介入 Akinana ini katinana na penas edan ana ikatinana pena olidan sakana makudanga azwa ta sinsumungan akina komuda pusarad ada cemas dan tinto masihwa tua 不诚实后来付上什么样的代价然后上帝如何介入ayaya aichua kajaman-jaman aruta kinmen latinana gemalua kinnem ayakana pasmarau saka kainuli cemas kiawakan janusuna ku cemas lasu pusarajinakan amasihwa tua mana su sawan
Lakawakan ula na kana makazo atau mana penasitan ana penaulidan aku tiaran alaikan saja tanusun ayakan na kiong ku kiong pataka sungadan ti Yesu Kristo. Amen. Mali tu soa kajam-jaman na makatina na semupu akilaroy tuana padaze katinota semas latina na paenut latina na pasusu to mana sini pasemarau imazai to katir sawanan na kai ayakena pasemarau papupicur atisu na tiaken saka latina na suliva tu soa jakini adavan taja 平安